Free our way na yenko Jaman South NPP amanyoko kronwa emu na emu mpanimfo kan katrofo ya wogina wonwonum Samuel Obintechi wodensem otudwa na wokyerese o manfo bi keka se oba ye Jaman South abato mpesua ne so a se wo ma akwan so ntoto abanyi mpanimfo no abato saa ankoso wo ho ne omu fiti yansi we ne panyini we ne secretary we ne wanwan na mpanimfo ne kyerese no kura bi ni wo moto aba pepepe ntise mpanimfo te a sasam no wo montungo Onum ayensam trofo nhemu ewo drobo na chochofo a oda NPP amanyuko ne fa ewo Jaman South ano Samuel Obintechi editu da say wonum eto aba ewo wonum abato mpesua no so ema wonum efa kwan paso eyi mpanyinfo a wodi amanyuko nanim woda ne di say Council of Elders ene kan bi ewumufu nyina eye nhyiemu a wonum nyina ekọ adwene kromu say polling station executives ene coordinators adadafo nyina no wonye wonum ntumu age say polling station duba ko bi pe ne nsem a wodi tu dwa no emu nkyeremu enie. There was a time constituency organizer team koshia and this for country say ya chichiri yego keeper anza gunachi ndi afide boke ho monhye woni be ko compare be ba ya na ba ko country and this for say ye ko ha skirt and blouse for na be na machire na hadwene de ekoso no hadwene papa ha ye nyina ndi nipa bebre ya intervene ye national party no ba my assurance be ba ye regional party the ekra no they have been coming and other interested individuals be Jaman South abinum efri ha ba be wabonten benam kwan ba ko menu bi so be ye intervention ba ko menu bi a betima ka nyina bom nti ye nyina akoma so ade say be kan party no bom ba ye nua kenom be ma be ho kwan say asem wo ho a party no internal arrangements ade no mo exhaust to those arrangements nti be ne be cause problem no but yeso ye fam no asumdwe ne ye pe ndi ye de ya krado se nka de be pese ye yo ma be bia nga be yo ma be nanka etima ma baba ensam trofo nhyiemu na se ene wakato aso se menteme ho ase ene empapemu a ekoso wa amanyuko ni mu no ede nsunsanso oboni bebre ena agile wonom so sent wonom de waye krado se wonom a wonte won ho ase a waye wadwene se wobetwe won ho afi amanyuko ni mu no waye krado so obeji wonom nyina atum se ne be ya afempinu ene adunu nan obetumi aka won ho abomu aye adwumaden atu andisi amanyuko na se afri wonom mpesua no so honom bre national council ehwe petition no na onia no mabe petition a hoko dada amanvo say ye be ma hobosia okoba bi a re ye kwakọ meeting bi bre bronya nema bre nema hwan ne be ko dada amanvo be ko gigi be signatures no ne adade mo de twere sa petition no na national council a very busy national council say be ya no a ana say be adwuma no de ye no nye yasem national council no nasem because petition no nzo bi anim ndi hu hia ndi nda ye nka ho asem